Poneže atletský klub Rusin pre epidemiologijnú situáciu nemohol vytvoriť projekt Letňa škola atletiky, za ktorý sredstva dostal od robotného cela za mládež Nacionálneho sovitu Rusnácoch, odlučené, že by za ostatní tréning u tým roku bolo organizované klubské zmahanie u skoku do visoka. Дeci prosto ljubija zmahac i ljubija keď da se slučuje. Znači mi vežbali i trenirali, možda zim da kedy bolo i dopito, ali čim čuli, že to bude zmahanje, že budu medalji, že podostávaju majici, oni boli bar zadovoljni, ščešljivi i nješka prišli na toto zmahanje. Evo, naj pojem štiro emociji prerobeli, bilo i slizi, bilo i radosti, ali dumam, že šitski boli zadovoljni i pošli domu zadovoljni, pretože im bolo naiste interesantno. Najschopnejší dostali medály a tiež i okremní darunky, príhodní za pravých sportistov, ktorí merkujú na svoje zdravie, banánu i vodu.